لباجار هرنا ی آلمانیا کنفدراسیون روندا کردستانی جوینا که برفره هلدار دخه پلان و برنامه نوروز سال 2026 و چالاکین وی گوتو بیش دکن. سروی جوینه نوچگاهان رودا و میدوست آگاهیان دادم می کنفدراسیون و ایرو چه پلان داینش بوی سال 2026 و نوروزه. بله دلدار سلاف دم باش ج باجاری هینا ام نهال سالا دعوتك هنا جبو شاهية نوروز یا سالا 2026 ایرو لویدره آماده کاری دبن آماده کارین گلکی گرینگ جبو نوروزک بالکش و رنگین دو سالا 2026 ده ل باجارکی كهين ندياره هين صديصد ندياره ويكيجان باجار به لي ام دخوازن هين چند آگاهين زيدتر زانيارين زيدتر جبو في نوروزا مزن و خوش زانبن ما بخوا ديد دو سالا 2025 ده نوروزك گلكي مزن لباجار كلني لألمانيا هات لدار خستن ما ديد تشتكي گلكي مزن بو لهر داري هات بحث كرن و ام ببينن جي كو دو سالا 2026 ده ويبتش اوايبن هاجي ام دخوازن ب بردفك راجهندني في نوروز 2026 رباخن كاك اسماعيل درويش قال لك سباس بو هاتنا سپاس جبو وجبو روداوي كون هات البرباجار ونم كيف خوشن بلي امنها لهولا شيرازن لباجار هنا لألمانيا جبو جبينا امدكاريا نوروز 2026 اف جبين نزيكي دو هيفن جيرا امدكاري جيرتين كرن براستي جمارك قال لك کس لبر حاضر پارتیین سیاسینا کوملین جواکینا کسین سربخانه روشنبیرن یکتین نویسکارانن هر چهار پارچه کردستانینا خلق گلک وجاره گل یا بالکش او کو وجاره گلک کردن می زیدی لی بجدارن لبر جوین وصایا و جوین ها پشتی کلیکا که نفس ساعته که تشک وصا دست پیدکه ب آخافتنن وک دیبته که هيا پنج کس دا آخافن یک میر قیرانه جناب که شیفا برزانیه که عاکف حسن کوردیناتوری فستیوال نوروز 2025 بود نه 2026 جی و هنرمند نازداره و کس ندن یعنی 5 6 کس آخفن دو سر دی بدل سر مجاره نوروز گرینگیاوی و پیش روز وکو پلان به گمان لبر نزدیکی 500 کس 600 کس و حاضر بر نه به نزدیکی نصف ساعت که مایا ل هول هدي تجدبه دي داغرتن وخلق ليفر ونيرين خابه بيجن بشنيار خابه بيجن برسن خابه بيجن اگر رخنن ونهبن دي سوي بيجن وصايا ايرو نوروز دس بيدكا نزيك دو هيفن زيدتر دو هيفا بيا اما دكاري جرت كرن لي ايرو انطلاقه نوروز يعني نوروز 2026 بيغمان ما هول دايا كود 21 سيسيان دوري الدار خستن لي وكو جه وكو دم صدا صد ناتيا ديار كرن لنوروز 2026 نوروز مازن هر دار خسر ها بيشتي في جوينا مزن و جوينا دنجي تشيبن و او جوين بتشا اوايبن وني چن جوينا لدار بخن جبوكو ون امادكارين في نوروز مزن بكن بيغو من ادغازن في لسر كانال الروداوي ديار بكم كو اف نوروز نا هنگا يعني الجمع وكو كوميتا امادكار وكو كونفدراسيون في جاري وكو كردستان ميديا نيتورك يجي كردستان تي في نتنه هنگا گوره دار خسن جمع بيواجويك هنرية كلتورية چاندية سر المافي كردان ده لدوزا كردي ده لهبونا كرد يعني هر تشب غازي د ناف نوروز ده هيج بر وشي قال لك جبين ورن دار خصن وقال لك هنجي ورن دار خصن د بيش روجه د تاروجا نوروز قال لك باشا سباس تكم وقال لك سركفتن جبوه كاك اسماعيل درويش سباس جبوجي كيف خاش بهبونا سباس بله خويا دك دلدارك اف نوروز وباواكي نو باواكي جدا ورا الدار خستن لي هورغلين في نوروز 2026 وهين في جوينه دايرو ديار ببن وامي بشوبينن في جوينا آماده كاريه ماي دوست سپاس تا واگاهیدان ج آلمانیا